Aduwe, Meghalaya ke session pele di dong chini tikar di tumlang thuruna. Dear friends, now let us witness Ritong Chindi dance from Meghalaya ke session. We request Nidit ke session to please gather at the backstage. Thank you. Alang itu hello, Meghalaya hawaramai. Puthor kachi sikmek penki donangji. Nilip hawaramai phansi tamin kachi sikmek penki doji phansi pachunilo.